India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Wei samla puli engineer na India ugla sakut ha Ukraine kabadang sya akhir thma ha ka Russia tre benmi no naganigari klem dayo ilam lang ya ukso jo Koshik Uri Shab Koshik uba puli ha Kharkiv National University of Radio Electronics kabadan hami ngi jong ka Ukraine ula kamba ula persyang ban pinbiang ya baro ki kot kisla knang ba ukso jong uru unyo shong ling sun lang bat u Hindre ushem jing na marki he sarkar ki pha ban pinbiang ki bon ki kot kisla Kilapan ya ke tiket ling sun jonga, kumno nganyo tiket ling sun habla khangi ki kat ling sun ke Ukraine, ulaong. Ukoshik ulay krendu bat ke Animal Quarantine and Certification Service, hadali, bat ruwi ke embassy ke India ha Ukraine, hindray syamlayo jubab satya. Ha ke video ke ba ulat tab ha social media, ula kambu ya kren bat uwe ubriyo ha IGI airport ke Delhi, ha ke bayadai bat kani ke jinglong jingma. Henry uniu beri ulat tempin ban bat syam tre banyak trela. Banda day bang dan he India mentangan panda ke NOC na ke sarkar India kat kum ki kendon an ulaong. Ukoshik ulari ka krem ke badan hanong ba Kiev habaki shipai Russia kla khirwet dikitup dikinamding. Habdeng ki jing sawai ki ketang sulai bat ki bom. Ulami na ka krem ban pins at sngi ukso jong u namar ke jing kriat tasam hagani ke jakari. Uniu samlah puli, ulaya thu bulayo ban penlat im ya uniu ksau ha Kharkiv ha ubnai rempang.